Kedorbar hima sokrak kabla long hakalai tarik unai wing arhaja arpusan kala shimya karai bantang ya kamet basa upaim Freeman Sings im hakasan tarik unai wing arhaja arpusan. Kini karai kala wan hadin ke jingalang executive dorbar ka hima sokra kibala long hakashi tarik bat ar tarik unai wing arhaja arpusan hadin ke jingklat no upaim hakalai puai tarik urisau arhaja arpusan hapedeng ke jing sumar na ke jing shitam kabala bat yu lakat tu kat nipur. Shu kedorbar hima sokra lingba uba BV Remai secretary kala pentepru balapen scam ya upa im marrem dors im usim kena kahima bunmi bujali haka jaka upa im Freeman barun shim kebenta bantang ya kabasa upa im rangba ubla klat no uba BV Remai ulaong ba upa im Freeman ula sensyar ya kahima sokra kumba sau snam badan tang ya kabasa jung u haka kepep tangs im hapom sokmen kajaka kabaju tang yakis im hima kibala klat nadu kipor menshwa ulaong baga jinglet on tang ya kamet basa upa im kan long haringkat kariti dustur kan let nyam le rukom bat kaburoms im bat benram baga jingpen kre kala ya chakmat bat pentip bala pen kre ya kalingkha son Mendona ayus iemu kemi belasan cal sau nem yang ni masuk lagi kalau ni jeng sik tang na benda baru lagi kun kerja tu masuk news Freeman Sings im belakang na kayu haka kandu trek November kat kendai spa sau bat layam no nakhan no haka live way trek urisa jonglas nem aja musim Freeman Sings im ulah simtia ni ket komo ating sim lagu yo apa men nak deskripsi haka katan tarik uyayo kat kena spa prapoi bat uyale ega kam sim bapura sim kabule persyak dromani hagu jam kata gade hak election gala haka kandu trek ujemang nai na jemang chong snam khat kdai spa prakulai bat la yo snam na kadist konsen haka khat san trek sep nai khat kandai spa prakulai wala snishar gani kima kumba sao pho sao snam ta bat kadabas im kabang jukhat paras kata kabang mentang ongka executive dorbar maritip igajeng khlano inus im ramba marmar alum ni kadabas im lang madaus im khna chong so ni shong ka executive haka sitarek baka atarek bat hakane ki executive dorbar ni layrai kuno ban penkhoi yang leti ke badan buram ia kene ka met ka basa kecu bat kat kum griti dustur ke bajudan ban penkhoi ka met ya jong sim don kam daus ya komta ka extip daba to himasora ka belong haka sitarek pat ka atarek mentau benahi klaje ya us em khna men mi bujli ha jaka chung Freeman Sings im belakang bat ya gane kara chung extip dorbar lara ka dorbar hima ka balong menta ka singi lantrik bana kroi arja bat ka dorbar hima da ka wei kasur kala menjo bat pediam ya ka katang umarem dor sim usim khna ban mi bujli har jaka chung sim bat ke dorbar hima tarai ban pitip yani karai juga syaka diskonsen bakan le ya kapadaka bat sisen mer dorbar hima kelapan scam ya ke chung sim chung maram dor sim bedeu sim khna bala klalong man sipti ban mi bujli jaka chung lalong ba bet menda ban thang ya kamet batang sa chung sim la klano Freeman Sings bat ya kejeng pendap ya ka basa jung ke dorbar hima harkat kejeng somthul jemut bat ke kursim bat ke kunjung dilarai pendap ka santarek mentau benar
Naiwing arah jar pusan. Bat ngingkwa un pendap ikakat kum griti dustur bajudan. Ngentang ya kabasa jung hang thia pep pom semen. Kabla thang na kis pasnan ya kis em na ipon swa. Mar ka thai ka the ka pep kadon nado kis nem khat kendai khat praspa. Kisnem khat praspa swa. La thang ya kis em pom swa. Bat yo new priman section entang. Bat himasura ka pen kre pen krumenta. Ta pen biang mesna se kaleng khason. Kabadai ka buram kapakat usiem de mentep kumusiem kum talap kre mesna kaleng khason. Ya ko community bersai ka sing kandap. Bat hawangi pendap tu. Ngin penyak ter kat kum riki dostor. Kapan pen ipo ifi. Ngan ong ifi ha ka program. Kapan selong ha ka santarek. Kisem ki bajudan kat kum riki dostor bajudan. Usiem lem, usiem lagi makarim, lada kim lahin ladiru, kinwan lani kin pa, dikin unun ikman. Bani simenta, ha batang usiem sudah. Kani kalong kat kum kriti dostor bajudan. Bah katai kesni, endon, kasyat lehai, kami tip kum kasyat, put sangga. Kabaki long suah mensua, kijupanon kamnya yang kasyat. Ha beli ontam ya ki brio ki bahe ki bakrao ki rio badun brom ka bakilong suami suami ba news yang momentaru ngin pelong ka kaput yang kai yamlu ka bakilong temen na mar ba ngin pensana sa pun tangata kembay julang gurkom kane ka kenti ka bamta en pelong kisah mesti ha ka ban simenta dagi kun ka jar mesti en penong kisah mesti hapen simenta dagi kun kejar yang seng kasih suara. Bat nanta kandon ke pawar. Hagatai kesni lembai kun kejar ke benakarat sau saudara Islam. Kani kadai kebenta kamai pang ka bagdol bar hima ka sim kerai menne kesni. Bat cucu bagdol bar hima kelarai kumong sim kana. Bagatai ke santabek lekapare baro kiskur. Ya baro ke office ka. Ke badan apa ke masora. Makin semhaban penajud. Lagat paru baral kinong sungyaw sunghang. Kibadan hapa ki maswa. Makin khang na hakatay si. Kum ka dak ki jingburam bakado. Yaw ni usiya. Ba kahimaswa kala ikla buram hadu buram usiya hadu saw. Kata kadai benta kabing ong susu kadol bah himar belong menhe kasni. Klarai bak to kisna. Kibadan ki to respon. Bahagatay kasni kin khang kadang. Kata kadai kabenta basim negara ada bat susu basim negara namar keleng khason kadai kabahe kabakia lanta lagum kum basis pangat kibrio kinta bat ban simenta bentra kunung ikun keja kibana padeng snong marai kapon kles nong nongrim mau kisim pom somen lai tengau nong solia bat kibana tai namau kliau lai snong simenta bat kuai de ikun keja kini no bentalang ban no bentra kat kadai kamet badan buram jom siam bakra jom masora pada priman siam ten tang kini king tien nakwa baka kipaiba kiningwan bani simta najan nanjingan ban sakhi ya kane ka sngi ka bakata wala kalong ka sngi ka basungsi ka bangin thanwa kamet pas josiam mal thanwa hanai ka nong pat ka sngi ka ban pensaji kemal pateng bakit nani hak london bagani kasni kandai kum kata kasni kabapara kapathaikan sakhi ya kasni nathang yausiam sora kum bajuthang yeksim kiba haswa Upaim Maradam Dors im ula pentip baka jingle buram bakaddu ya kamat basa upaim Freeman kan sedang nadu kapor shipo beje menstep hamadan marai kapon berhadian pan ansara ya ka syakpep thangs im. Kani kalau macam pentip mana kalian ke office ke himasora laya baya kamet basa jong i sim rangba jong ka himasora sim Freeman sing sin enle buram kaddu harangkat kaniam kurkom kata kalong hakasan tarik unai wing mentaus nem ajar absan kabahap hakasi balang
kata di sini yang ini. Dia ka jinglek buram kado kan sedang nado kapor siapa buje menstep hamadan marai kapon seorang. Bat hadin kata andra ia kemet ke basa si kepep tang sim ke kebadan hapom sokmen. Hati bola de ke cakap tang sim ke kepep ke pirok kitet. Te hakani ke sengiru bat haju kapor hani ke sengiru antang lek buram ya sim ke hima seorang bola klat sim firman sim la kerpat ru ia ki nukino ki jeka jongok kai na ni kinu ki bentah ki badi haka po hima seorang khamtam badi ki kam turis jongok kai na ni kinu ni bentah ki badi bat ya bentah ki kam jongok kai la kerpat iki ba kin kham khamtam haka te sni santare kumla dep yarai dengan dor par hima bela dep shong ne te salasar ki di man kham te kumbangila dep penayar ki yo ki hat ru ki hat khang lut wat ki kam khai ru ke export apa macam itu hak kang lut dia nang ta bat ski kiwewe ki bentah let's say naduk ke liang ki sumo kamai mo me pentip long kila itu ru kila dep stock tilang haba kin ya num kamai tu ski te bat ki wewe di ki bentah ngidang wat tip kita si saki turis ki te kani kalau ke ba pin tip kum ka jipon bana nang ba tu ski ba pin sutu ya bentah Nakaliang uba Tita Sterwell Khan UMDC ka sora ula pa ka kubor ngolem shaka yeng ka sem upa im Freemans im but kam tam shaka hima sora hi brok away kin thup kin nongket kam kumjo ki khon ki hajar. Nakaliang ka songa kum u MDC mamanta akabede bat ka jingklat no jong i pa im Freemans im akalai hui tarik urisau jong ka ni snam ajar absen ni kong ka penpau ka jing somsi ka jing sukyan sim mas yo kubor ba im donju hoy ka jing sisa i ngalayo pa ni kendo kado ba di haka sitayo shwa ba in klan na ngene pare hapo hospital ka jing sisa dan ya keren ni dan ya kana kampung idan kanulu kadak pasien jong kacing telat ai ten rei kini baro kilong kacing peniat jong try kena nombor no thau nimla ban le kum ki brio tena kalian jonga nga pha ye kani ka kubos nolem sha i bayi ngasem adu ikurim ki kun ti ikseu ki baro ki kur jong i baro bakam tam syaka hima sora hi baro kowe ka dorba hima hi baro kowe ki dongket kam jong hima sora baro bakam tam ki khun ki ajar jong ka hima sora kum u nomi khmat jong ka thai kum MDC akili ki laitem jonga ngalayo ya kaban ya telun kacing trekam ka jonga ba i agi babun ki liam agi babun ki benta but kuma pitip ba i paim priman i la kiu khat sim haka khat santrik jong penai pakandai jong kasnam pakandai spa papuwe but ila long sim palat ya ka sau snam hoy ngala itu i nadu ngadak khana ka por ka banganam shom nak sa po peng shom sora long briu ba shisur briu ba shida briu ba bet ubamju khambun ktin bunya re uba minat thop ila ka jong kam kum sim ba ngasutu ba ka jingdu ya i kala long ka jingdu ko bakrau ya ka hima sorai baru kowe kepadang don na ka jingya ti yam shibun ki bana kaliang ka jong i ba ka hima baru kowe kita sedang kidang telun iki kam ki popun tenre da kaliang ka jonga da ka mensem ko sukya na kin poket wiang ka hima baru kowe ma kan yo ya u nong mi bujri ubah pura agak pun peniade
ya kahima sorai sa sisin wat ila duno ya ipa priman singsim sa sisin ha ika kubor selam sebaro kan dajer ketenglut shu sedikun ki hajar kahima sorai beroi ba bangai ba ublei tragan rat pambuk nong thau dan kat ba yin ka sem jong i pa kur ki jai kha ki man ki nong kip kam khot jong kahima sorai beroi kun ki hajar ba kip bok ki riam du ba kajing pendap ya kanyam karukom haka kumbala suthu haka santarik kanlong kapa ya bet ya nanti kat kum ki riti ki dusta ki balamu tentang kini kentin hina kalian keconga ka bangadan bano kumeswa habatin pej bahaki ki shop plus f ka plus f haka bam bangi bam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya